Abaraba bengi ya mwanchi omurigeri yechitariki 15 ne mumutinyi o 12 umwaka bw'ekibere na merongo ebere nanye chinga kizingia kimekero na kwariganirie kionga chensa 10 senchera yobwenge ngomanyi bunanyare ko bagakwanike kurase e county ya Kisii na buigo ase chi county chinde chiyetanaine asabaliki baito bamangana banyako abakubeka chikambi ritukeriga lya rero ikansoike tokomanyi senchera yobwenge nche Cynthia Kirubo kuranse mibanyeri otorenera Wilson Makori tosuka Tuguchigo chaka no moro video korekana ime county ya Kisii ritukalia lero bwasabarai pande mono kurwase ebunge ya Nyaribari chache na bigo ebunge ya Nyaribari masaba nyara kwa bago sangirikana segeti Kenya ntrago eni ko nyara kwa bago kwanira amangana mangene mono siasa ebaringete na kwa nyara kwa bago kwanira emirobelio barabeke eri ko nyara kwa bago komoreta omonyaribari ase wasiko nyara kwa bago komoreta omonyaribari amu lakini ekige bono number 2 abanyaribari abagaka baito bali abatangani eba amaete muna bare komenya no bwanjani agante kale gocha kanyaribari babagana muna kinyomba cyo munyaribari. Number 3 kisiasa abanyaribari baito mumanyete nga omochumbo ito mutangani nyaribari James Nyamweya atogamberete kuruguru bakamate ekeraru agatigero manga agatogambira kuruguru bakamate Omango itakabu mungaini akanyora James Nyamweya ne ale commission ya boundaries akaenda kamuta Nyaribari abaire nene eginto mogo kora yebagane omanga agacharogoro ongeri agatigara tigambo kera limuna mokoba gakito tali gusikanga yakebo cha guto yani kale ekale abamuraba esegi yakire yatindire abakungu baro batebanga kaka ritmerika abasacha basoka Necho atebye nkari timeria bamuraba sacha abanyaribari mwasinyirwe tutari gusuka gaki tuchamo tusabe Nyasaye tusabe abagaka bakuru tusonsorane elinde na into torigere libusio bono mondo ito natinda chwa manyanya natinda chwalia ntobwate lyo ito la kito tebe hapana we don't know abanyaribari imuro kabisa koru ikorongo toka Nyansanja Pero tigamba tebiga abantu abenyumba kinde kyaisiko igojigo tebanga umunyaribari omuya noyo kwete wono umunyaribari omuyo tigaire moyare ntori moyo oyo teneine gaiga tari peiro ya musachunde ninje gwekana cyagaiga muna abantu baminto batagete nyaribari yebange moigweta abantu baminto Igoyo raterenga monyenye no muabande egento yo kana oterie chachi orora ntuto letiyani muno mwako lia kwana okoroko mwaka nyachai omwanshirizi Nyamweya orenge akaere liomanga akaere linyachai akaere liababande Nyaribari wekatobe united ekera turata kegenta ali account tumanye karenga abanyaribari Togutigana noroboti ruro chikwarigani wasenchira yobwekana nomurikito Dan Muzungu yokirana asomo yigoyu omurikito Dipon Asanya niganyara kuba kabwikirana ase kinyore kemo kimanyekanete ebuna nyakobari yegotuka imeye ward ya Kitutu Central ime bunge ya Kitutu Chache South ime county ya Kisii ritukolia lero abwase amatemo yanyara kuba gegwesokia na kwerera okuburwa mulembe asomucho yu na imaiga yo mongina bwenkeyo konyara ko baga kumutagurira enyomba mukamo muro ye maiga yo gosira kwaye cinga kimusubati ye nyara ko baga kwera na gote abono niga menyete no bobo bonene mo ukamenya tore biyanere ka 2021 otinyo kana gasira kerasira no antige to mochioyo na menyere no mongina na bamuraba mindo tore biyana barabu ekire gatika bere bangiro ko minyoki ekire baka minyoki rit na kina sinyiru ko manya bongi nikabuna ndeiga yege tange gatika bere geiga mongino ko ndetera batureti gatika bere geika tukagamba mangana ayo akaera agacia kandetero musafe agacaga pimo mugondo kaira mangana ayo asumugambi na ira asumugambi mugambi agantu mugicha sawo mugambi omonene
mangana yuta nyigeti aso mugambia manene mugambia kanyakwanira asanya igeti nwanya ikireti agatebo mugondo itugora rate na iga bana ba mumuri mindo bari bari ngoro mugaga nandebe era bana go mongino yaga ikagashaka bateba ngabana kwire na bari igata ite konseri wetera ngabana bairane njena nya korrekepi igankumeti bono nkobolinga eserikali yaitu elie gokonya baburaka yakonya chintakana yakonya ya single ladies especially omugambi ito gabano ito mpendwa Simbarati igongo sabange gente kiga solinya gogoja gukerigerere otume serikali yawe nkon elie kumurika emurike chitaya chiaye emurike nganga cyo muspati yo gakomenya ande munyale ka bamako makonya osikero mwana ugo mukama muroge nyumba na kumucha kumutagurira murangu munda mutacha mwana ali mukibindu bya kutigora isani gore mbere gore kisano cyane ngisuguru no kuba meteme birugo byonse tokalire tukaichara tukabulira omungino uyo ekera osoma nemi byangu cyari kanisa ngiko sa Kito Dipon Asanya nigekina na sense mwina na nchuto organiria roboti rwa senchera yobwe kinanu gukwira wikase county ya Nyamira musacha yo Maserieta Samuel Musomi Onsiri bemya kamera 53 uyo korwa sebunge bose wodi ya Busamaro ebunge ya West Mugirango me county ya Nyamira nigo bono anyara ko bakagwanchira nase kigambero kya Nyamira nananya takubaga ko mutachira infomano yebwe myaka 10 abase kigambere kikanyara ko bakekurugo chika unanyare ko kuirogo ase gosanyare gutangwa ase prison ase gose kisi prison wika omutenyu mutangani mu mwaka wocha iri nanyare ko akagopima usobongo bwaye mboikiranite Mariva. Mariva primary. No school. No nyomete. Ni nyomete mungno kurukwe bari kemuntu. Masomo. Nakyo sibira bo. Aigana bwatu tumana moke. Garende bakora na bongo bwane mbukiranite ni ndwarete. Ibongo ebari ni gandi mitemeti mugerani no ri week konekera na akorire narinko ngumachikuira na byake Mwana no yo no ringi India ibono Aramis sanga chinza chama saa 10 chamani chamara mwana wi mekere ngabati 10 kuyo kabisa no yo kaskio bara Jenion kangu mikori maiga kenga sengai okay wono indi kwa bwate na batu Jumamosi botuko mugasi areto abo tuko umwana ngai class ringa gusoma klasi sana school ke gusoma mali wono ngai iganga yora bona aiganya ngira wekoti na ikiukoti bansomera mastaka bantaina ngende kisi prison mayo cha mpaka chano ali mwacha kugenda nyagitari abika nanjira natengwa ko letako nanjira nana ninkorete nanjira nana makorete akina batayimoto ne tori buya na kiagerete ngakoroiga na mubera ne tori buya bano ntakorete igongo kinguru chiko ngerere lakini Antonio meti lakini bali ni yibona togotigana na roboti rukurase county ya Nyamira mono ni gabarai abagendete gwesokia na kuburia abakenya gwesokia se kinamba kinene ene banyara ko bakwirikia asomoroberio umuya osha eri ene banyara ko bakonyora obubwenia ime amona boigo gose anye na boigo arena se chinka chabo Kujalipa hata ndururu utatibiwa free of charge hapa Cheferwai Health Center. Matibabu ikizidi iwe ni ya level 4, level 5, either wenda MTRH Eldoret ama Kenyatta ama Aga Khan Kisumu, hiyo sasa ndio inakugharimu uwe umelipia ile premium ya SHIF. Na hata kama umelipa mwezi moja, hapo mbeleni NHIF ulikuwa naambiwa ulipe miezi 6, ungoje miezi 6 ili uweze kutibiwa. Hii ujisajili saa hii, ufanye mean testing score, ikuambie lipa shilingi 400 ama 300, ulipe ya mwezi huu, kesho upate ajali, uvunjike miguu yote, uhitaji milioni 2. Milioni 2 italipwa na Taifa Care, wewe hautalipa hata ndururu.
Sasa jameni, hiyo ni kitu ya kuambia tusijisajili. And I want to agree, those who are misleading others are one, they were the principal beneficiaries of the theft and corruption that pervaded under NHIF. Two, there are people who do not want the ordinary mwananchi to benefit because they have medical covers in Nairobi and elsewhere. Naona mtu amejazana huko kwa mtandao, msijisajili, hii SHIF ni ya uongo. Sasa mwenye anaandika hiyo, yeye ako na bima, hataki wewe upate bima. Ukiwa mgonjwa upange harambee na hata kuchangia, utakuja kutafuta mheshimiwa Cynthia na mheshimiwa MCA na Faruk na mimi. Tutigalitase sekta ya afya bono nigo igatia abanyagitari bagende tugwesokia na batebuna mbachiko gendera no mugirobo niye maiga ya serikali gutikirania chire chabo buna banyari tukaba bagokora ukuigwana n'imitinye mekigo ya nyareko bakegwita na muno gukwanira amandamano ibarobete gochokorekana chitariki 22 cy'umutenyi go 12 umwaka uyu. To the extent of limiting their practice, as the chair has said, and that is why we are here today. As he has highlighted, we have two issues that we are fronting, mainly that is affecting our practice as clinical officers, and of course affecting patients by limiting key services to them. The first issue is where the Ministry of Health, in conjunction with the Social Health Authority, have single-handedly decided to discriminate facilities owned by clinical officers by not contracting them under what they call empanelment. And that is what we stand here against. We stand against lawlessness. Na noroboti Orumo Prime Cabinet Secretary Musalia Mudavadi ritkolia rero iganyara ko bagakora okubekwa bene wechise cyo koreka sicho mwaka bwechi barongebere nenye nabwo chiribube na 25 abasate ba egatambukire kyonge chikokonya kurigiria igase serikali ya Kenya yanyara ko bakekokona bwigera chokora so mwaka gocho. My fellow politician Mwambu Mabonga. Mwancho murigeria yuwa munaenda manga senchira yobo ikira nuchiko yanyora ase kyonga chinsa ibera nabwe kyonga chinsa nye asenchira yobo ikira naguchikoleta asore na Brian Esagini tori marago bengiya bwendera kwego kelemero berito yonsi ya Getembe TV wikari tkolia ankyo bye bye nche Cynthia Kirubo kurasemi menyerego twangenere Wilson Makori nabega sama transmission twangenere Abigail Nyancha.